Narcana ida betara sami tur ngadagang ida betara ring pemargi upacara karu. Landur ida munas tirta udika. Keenam ring ida sulingge. Ning tirta gelar sanga, tirta bebangkit karu, tirta penyancer caru, tirta ayam putih dan seterusnya. Kemudian ide sulingge sami ngemargiang pengundang Buddha. Rek sampun urusan undang Buddha sami mangga melaksanakan tugas ring kecaruan ring masing-masing kena karu. Jika wenten 9 pinanida jadi melaksanakan tugas itu. Ring sang kemudian ayah ring Sanggaragung, Sor Sanggaragung, bebangkit caru, Pulau Gemal lan taman Pulau Gemal lan Sekar Taman. Kemudian penyenjer caru, ayah bang suang-suang Sanggar caru. Nika total sekitar 17 pinanida dengan urip masing-masing caru. Kemudian dilanjutkan ayapan tebasan pancekelot, pemali boga kale, dan seterusnya. Kemudian nomor 11, kemudian lantur siratan tirta perlina caru tur nunggilang ajak caru sami. Kemudian ngukut raja ring balai yamaraja, dan itu wetan warna merah gitu. Kemudian wenten dilanjutkan. Kemudian suwasan nyaru ajaran caru ke bakti ring ajang sulingge, ke bakti ring ajang sulingge ring. Kemudian ngelukat sesampuning kelukat oleh